kulish kuni pibaro kane kalong ka jing pentip nam ta kitu ki kwa bane shimenta ha ka jing marathon balapan long deka RBTEDF Ribohoi Tourism and Environmental Development Forum ha ka jing rakhe dap shpos nem jongka te kajaka kade hapo dihar bus stop te bhiapan poi kano baje san baje step registration on the spot hakaju kajaka haktui kasni register point on kloy. The participant will get marathon badge with serial number kins ai gi badge tu with serial number katarik kandai tarik April arjar ar kane kata yawi nasi sejan. Okay, te kajaka ban mare kalong na dihar to DDO office nongpo 7.8 km kajan poin pra kilometer nam ta kinong job ka price kalong ba wan balai kade siajar wan baar kalong ar hajar wan baningkong kade lai hajar rengkat bat ki certificate jongka RBTEDF ajing marathon ka sedang rubaje kan mawa por te registration na sang san baje do san pho ten rubaje kan sedang kajing mare na dihar to DDO office nyo point pra kilometer hikinong job on I price kata kadoi baje ka location kadai NSCA Stadium Paham Sim kanwa first runners up RBT Marathon winners. Okay, haga khandai tarik April te hakane kasni kindon ro ke jing ilakai kum ka Miss Ribohoi Tourism 2022 haktu kasni hi malapan long te kapor kelong kadoi baje sanang onward ka jaka kadai NSCA Stadium Paham Sim tenam ta kitu bakwa manasi mentah ka jing marathon kan mau ka tarik kade khandai tarik saya lej hakatu ka jakahi in point onang kloy ban yo register kaner gawe ba ka jing mare kalong open ya baro kat ki bawan open to all batch omdon kenyo nuru open to all batch mo tangkine ki jing betip kulish bon.